सोन कुड्या मनशाची इन गोंड्यो सांगता आयकोन जातेले जोबो एक रिचर्ड आनी रॉबर्ट तांकां मेवता एक हिंदू बोट त्या बोटाक ते सांगतात आमकां देवाची सांग खबर दुसरी खबर जाणटे बायलेची व्हडली माय वयशी 6 वर्सांची एका भावार्थ्याक सांगलें तिणें काळीज करून निभ म्हज्या जिवितार पडल्या दाग म्हज्या देसांवां पासत माग देवाची ओळख जावच्याक देवाशी घालू दोर तिसरी खबर आसलोलो एक शिकणार संवसाराची जाणवाय आसली साबार वताना म्हणोक लागलो खरेंच तूं देवा आसाय तूं स्वर्गार जोरी म्हज्या भितर आत्मो आसा तो म्हजो आत्मो कर तूं साल्वा अशें म्हणून मोत्ताना त्या शिकणारान सोडलो सुस्कार रॉबर्ट रिचर्ड पयले घडणेंतले नांवाचेरूच घोमताले ते क्रिस्तांव जावन देवाची खबर कोणाक विचारता देवाची खबर सारकी ना कसली अनबा वार्ती कोणा बायबलान खबर आसा पूण ते क्रिस्तांव खंयसूर वेता दुसरे घडणेंतली जाणटी माय देवाची वळख ना तिका काय 6 वर्सांनी म्हणटा आपल्या तेसांवां पासत मागा इतली वर्सां खंय आसलेली खंयच्या देवाक पुजताली कांदोळे बंद जायत आयले आतां देवाची वळख घेता तिसरे घडणेंतलो व्हडलो शिकणार घडये दुसऱ्याक म्हणून नेणार संवसाराची पोलकी जाणवाय घेवन घडये म्हणून जाणार देव आसा म्हूण पासून खबर ना घडये आयकलेले भुरग्या पोणार मोरच्या वेळार पासून देवाक दुबावताची कोल आसलो गिन्यानार घडण्यांनी मेवता शिकोन ती जिविताक लायतो लोकोन तिनूय घडण्यांतल्या मनशांनी मोलादीक टायम वेस्ट केलो रॉबर्ट रिचर्ड आपोरी धांवली दुसऱ्या देवा सोरी खऱ्या देवाची सोयरी कोत नासतना कितलोच लोक मेलो जाणटे व्हडले मायचे सारकी वर्सां विबाळ्ळी देवाची कांदोळे बंद जातूच देवाची वळख कशी घेतलो जाणाराक जाणवाय संवसाराची विसोबता रोचणां म्हूण देवाची असल्या बुदवंतांक देव इफेर्नान घालतलो तर देवाची वळख खंय मेवता देव थोर पयलीं वासिश्टा उपरांत देव कोण तो गमतलो आनीक तो खंयसर आसता देव मोक्षांती जाणवाय आनी सोद उजवाड आनीक आत्मो व्हरतोता आनी तो मनशांनी बांदलेल्या घरांनी रावना काळजान रावता इतले सोद जाणां आसतना क्रिस्तांव तूं देवा खंयसर सोदता आमी जिव्या देवाचें मंदीर देव आमच्या काळजांनी रावता